Номер 2 округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Чындыкбек Сайдимаров азыркы учурда Айдаркен шаарынын тургундары менен ошондой эле Кадамжай районуна караштуу Охна, Халмион жана Бөжөй айылынын тургундары менен жолугат. Мен Баткен элге бардык жерге жолугушууга барганда айтып атам. Биз чыдамкай элбиз. Ушундай сурабайт экенбиз. Кел бери деп жулуп албайт экенбиз. Ошон үчүн убакыт келди. Азыр Баткен элине берилип жаткан бир шанс деп ойлойм мен. Туурасын тандап, кыйынчылыктарын колдоп алыңыздар. Кайыл жерде голосуңуздарды алып алып, эртең артымдан бир ишим чыгып, сиздер уят болуп калбасын деп мен таза келейин дедим. Meni şaylaganыңыздар, бұл өзүңүздөрдү şaylaганыңыздар. Мен ар бир эмемди бир тыйындап чогултуп, максатымды бийик коюп, Кудай буйрса мен дагы элге кызмат кылам деген ой тилек менен ушул жашка келдим. Endi menin göygöyüm hiç kim söylegen yok. Her bir deputatlar menin meselemde hiç vakta aytkan yok. Men sana aytayım. Ayderken Sayız maldan beri bardak hiç yılgan yok. Kanday dursa şöyle durar. Hiç yılı yok. Bitti endi deputat endi içine yol kıldı deputat endi yol maşına için. Bu yaka bark dedi şu. Evet. Ayderken'in içi bardak. Şu bardak içe durar. Ben aytı vereyim. Nimek deyinde mana şu el kasal olup atar. Oğurlukçan olup atar. Banitege kettim. Sebebi bir çıkıp azman temele durgan yeri yok. Üyde yatıp alıp, telefon görüp, yatıp alıp, köz oğurup olup, bere olup, pesimak olup, ben doktorga ketip atar. Çıkıp temele durgan yeri yok. Manasında bitti köşe var. O köşeyen dengi davay alkaçtardın yolu. Siz hazır buna aylanıp park dediniz. Birinciden biz hazır görsöңүздөр эң эле көп аптека. Birinci biz es alıp, el basa turgan, el den soğluğunu sakтай turgan nerseni emес, tölkel apteka açıp kaldık. Oşonun bari oşogo takalı utat. Men geçe dagı salamat saktoo boyunca Halmion'da surolar keldi. Men ayttım, bardык nerseni biznes kılsak biznes kılaylı, den soğluktu biznes kılbaylı depçi. Kuday buyursa sizlerin aytkan sözlörüңүздөр esibizde bolot. Bul sizlerge 5 yılda bir berile turgan mümkünçülük. Uşul жүрөгүндө бар жалы бар адамдарды шайлаңыздар. Ошол ким сизди жогорку бийликте жүрүп, таныш менен иш бүтүрүп калган адамдар эч качан мындай простой адамдын ишин түшүнбөйт, сезбейт дагы. Биздин деңгээлибизди биз менен бирдей жашабаган адам бизди түшүнбөйт экен. Ошон үчүн мен ушул эмени айттым. Анан сиз кайсы эмени айтып атасыз? Кудай буйрса аны териштиребиз. Мен депутат болбосом да ал үнүңүздү керектүү жерге жеткизгенге аракет кылам. Насып этип депутат болуп калгыла. Эл колдосун силерди дагы. Имандуу, исламдуу болуп, жакшы депутаттардан болгула. Өтүп калсаңар. 9-номерди шайлагыла бардыгын. Assalamu alaikum Kadamjay eli, Halmion eli. Assalamu alaikum bardыk Kırgızstandıklar, Batkendikler. Şayloo taza ötüp, taza adamlar, tatıtуу adamlar kele turgan bolso, 5 yıldık ömürübüz, andan ары kelечектеги oy maksatlarыбыз erтерээк işke aşat. Kokuz ötüp kalsanız yanvardan iş başlasanız, bir anşılaylı yerlerge kelip özünüz közünüz menen görüp, kebir yerlerde su meselesi kıyın, kebir yerlerde mektep meselesi kıyın. Men mana ayılda yaşaymın. Misal üçün maşu bazardın çekesiden ata-eneler mektepke taş tutat da, akça berip taksi kira kılıp taş tutat. 1-klası nölöbaydı baldarını da. Жолго түшкөндөн кийин Кудай буйрса айтып атпаймынбы? Депутат боломбу, болбоймбу мен ушул аймактын эмесине келип, ар бир эмени ийгиликтеп чыгабыз буйрса. Parlamente mına şu aytkan sözleriңді
Jansap aytip tursaň men kol çap telefonda televizorda razı bolup anan ança-munça hata hoşbasa atkarılbay kasa oşonda soroo berem men sana. Şo. Mana ol больницаларда har qaysi больница barsangiz частный açılıp ketken da. Больницанын içinde государственный, тиши частный. Bul bardыңыздар bilesizler. Больницага барсаң, частныйга жөнөтөт, частныйдан государственный жөнөттүрүп, акыры апарып туруп частныйга жаткызат да. Шул иланчы болсо, кокус отуруп калсаңыз Кудай буйруп. Шул эменин больницанын атырабындагы баягы частный лаборатория клиникаларды иланчы болсо жоюшка аракет коюң кичине. Салым кошуп коюң. Менин сунушум бул. Bu salamatты сактоо, ден соолукту бизнес кылбаш керек да. Ден соолукту бизнес кылбаш керек. Бул айтыла турган эле сөз. Аны аткартышыбыз керек Кудай буйрса. Ömrüň uzun bolsun, keleçegiň keň bolsun, el üçün, yer üçün hizmet kılgın. İyilik kalaymın. Amin. Men özüm bu jakta şu 20 жылдан beri jeke işkerlik menen Bişkekte alektenem. Bizdin 5-10 жыл boldu. Batkende topolon bolmoyunça, soğuş bolmoyunça bizdi hiç kim tanımadı. Buna yeni tanıp Batkendik batıriyel ekensiler dep maktap kaldı. Barımız ile özüm ölmeyin dep tirilik menen jüre bersek kim Kırgızstan'a köt, kim Batken'e köt. Ana Çındıkbek anık, çındık sözlerde, çındık nemelerde aytıp öttü. Bunu her birimizin oyumuzda oylanışımız gerek de buna. Kıyınçılık menen yaşap atabız. Egin eksek bolboyt, sel alıp kete, su yok. Kıyınçılık menen tirilik kılabız uka. Hazır zaman biraz jakşı oldu. Kuday buyursa zakon iştep, turuktuluk bolup, menin işengenim Kuday buyursa oşu şayloo taza ötöt dep, oşol işen için menen sizlerin nazarınıza kelip oturam. Çındıkbek, sen uşunçalık bizi böceğe kelip, oş yerde ayıl bar eken dep, bizi silap kelgeniň üçün rahmat. Birinciden sana ak jol kaalayбыз. Kayсы tilegiň bolsa, maksatyň bolsa orundaşyga tilekdeşbiz. Allahi amin. Nime niyet kalmasanız hoşa niyetlerinizge jetip daima elden aldı bolup jüre beriň. Allah aytgaňyz kelsin.